Yes, inshuti bakunze bavuga news nkomeje kugenda mbifuriza kuganeza nkomeje kugenda mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha byayo kabisa kandi Imana ikomeze ibahire ikomeze ize mu bintu byanyu. Kuri uyu munsi bisanzwe rero tugiye kuba twenda tuganira ku Mavubi. Mwarabimenye kabisa, mwamenye ko igari yo cano ya mbere ku isi yize musikiriza mu kuvuga mu kipe y'u Rwanda Amavubi, aho twigeze mu kuvuga mu Mavubi nta gukuvangira kabisa, Amavubi gusa nkuko cano n'ubundi nayo byitwa ikitwa Amavubi news. Ubwo rero byose nanga bibera, ubwo rero kora subscribe n'utarayikora, nawe maze gukora subscribe wibuke gukora kuri like ndetse n'ibindi byose kabisa kugira ngo dukomeze tugendane mu murongo mwiza cyane kabisa. Ikipe y'u Rwanda Amavubi rero yazamutseho umwanya umwe ku rutonde rw'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA, nyuma yo gutsindwa na Algeria kabisa, nyuma yo gutsindwa na Algeria imikino ibiri gusa. Umukino wari wemewe nyine n'uriya wa mbere, aho uriya wa kabiri wa CHAN usa nkaho utari ubarwa. Ni ibigaragara rero muri systeme isanzwe ikoreshwa na FIFA mu kubara amanota ndetse no kugena uko amakipe akurikirana buri kwezi. Kuri uru rutonde rero rwa FIFA rwerekana ko amakipe y'ibihugu rero ahagaze, uko amakipe y'ibihugu ahagaze nyuma y'imikino yakinwe irimo ya gicuti ya UEFA Nations League no gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Amavubi rero yazamutseho umwanya umwe, ava ku mwanya w'130 yarariho, ahubwo aza ku mwanya w'129 kabisa. Nubwo rero iyi kipe y'igihugu yazamutse ariko yatakaje amanota 3.76, aho rero kuri ubu ifite amanota 1,123 muri rusange kabisa. Nuko ko ibintu bimeze. Ni nyuma rero yuko Amavubi aheruka gutsindwa na Algeria mu mukino wa gicuti ibitego 2-0. Ubwo wa kabiri rero nawo yatsinzwemo na Algeria y'abakina imbere mu gihugu, ntabwo wigeze ubarwa na FIFA kabisa, ukibarwaho banza byari kuba ibindi kabisa. Algeria rero yatsinze Amavubi ku rutonde rwa FIFA, yo yakomeje kuba ku mwanya 36 ku isi, gusa amanota yari ifite yiyongereyeho 0.84. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Mu makipe 10 rero, mu makipe 10 ku isi, ya mbere ni Argentine kabisa. Argentine, ikipe ya kabiri ni Espagne, ikipe ya gatatu ni Ubufaransa, Portugal ni ya kane, Ubwongereza ni ubwa gatanu, Brazil ni ya gatandatu, Ubuholandi ni ubwa karindwi, Ububirigi ni ubwa munani, Croatia ni ya cyenda, Ubutaliyani bukaza bufunga ari ubwa 10. Ku mugabane wa Afurika rero Maroc niyo ya mbere, Senegal ni ya kabiri, Misiri ikaba iya gatatu kabisa, Algeria ikaba iya kane, naho Nigeria ikaba iya gatatu kabisa, iya gatanu ni mu gihe rero Amavubi iyo aza ku mwanya 37 muri Afurika yose, Afurika nzima. Ikipe y'igihugu rero y'u Rwanda Amavubi izasubira mu kibuga mu kwezi kwa 9 ikina na Nigeria ndetse na Zimbabwe mu gushaka tike y'igikombe cy'isi, ubwo rero cya 2026. Ubwo rero naba yageze ibyo ahindura bya bindi byose twavuze ku mutoza ukina ibintu ubona yuko bidasomeka kabisa, ubona ko akina ibintu bidasomeka. Ubwo rero wenda hari naza kuba yabikosora, nabikosora kabisa, ahari bizagenda neza cyane kabisa. Naza kuba yazabikosora kabisa, ikipe y'u Rwanda Amavubi isaba yazamuka, ibintu bikagenda neza cyane. Ubu ngubu rero nkuko nabibabwiye, ikipe y'u Rwanda Amavubi rero yavuye ku mwanya w'130 iza kuba yakwisanga ku mwanya w'129. Nabyo ntabwo ari bibi cyane, ubwo rero no gutegereza tukareba
gutegereza tukareba uko ibintu bimeze. Ubwo rero mbibutsa yuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'abagore, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yo y'abagore yaje kubagenda imanukaho, ahubwo yo yaje kubagenda nayo imanukaho umwanya umwe, yo yaje kubagenda imanukaho umwanya umwe kabisa, yaje kubagenda imanukaho umwanya umwe mu gushaka itike kabisa, mu gushaka itike y'igikombe yaje kwagenda imanukaho umwanya umwe ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA kabisa. Nuko nguko ibintu bimeze. Mbibutsa kandi ko ikipe ya APR Football Club, ikipe ya APR Basketball Club yaje kubagenda isoza ku mwanya wa gatatu kabisa, ku mwanya wa gatatu itsinze kabisa, itsinze ikipe ya El Etihad yo mu Misiri kabisa, yaje kubagenda iyinyagira, ubona ko iyitsinze nyine yayitsinze yirusha kabisa, amanota 123 ku manota 90. ubwo hari harimo ikinyuranyo cy'amanota 33, hari mu gihe nyine ubwo ibintu byari bikomeye kabisa. Aperi rero yatangiye umukino neza cyane, uwo bita Yusufa Ndoye atsinda amanota menshi. Agace ka mbere karangiye iyi kipe iyoboye umukino n'amanota 39 kuri 19 ya Al Ittihad. Yakomeje rero no mu gace ka kabiri Axel Mpayo akorera mu ngata Ndoye, bakomeza rero gutsinda amanota menshi. Ku rundi ruhande rero Al Ittihad yagaragazaga urwego ruri hasi cyane, bitandukanye nuko yakinnye imikino iheruka, kuko aka gace yagatsinzemo amanota agera kuri 15 gusa. Igice cya mbere rero cyarangiye ikipe APR Basketball Club iyoboye umukino n'amanota 40, kuko yari ifite amanota 78 kuri 38 ya Al Ittihad. Mu gace ka gatatu rero iyi kipe yo mu Misiri yagerageje kugabanya ikinyuranyo, abarimo Ibrahim Mohamed ndetse n'uwo bita Ahmed Ali bayitsindira cyane kabisa, ibintu bimeze neza cyane. Ku rundi ruhande ikipe y'ingabo nayo yari yahinduye ikipe, abarimo Nshobozwa byose n'umukiza Jean Wilson ndetse na bita ba Dylan Shuma, Uwitonze Justin, babona rero nabo umwanya wo gukina, maze rero aka gace karangiye ikipe APR Basketball Club ikomeje kuyobora umukino n'amanota 91 ku manota 56 ya Al Ittihad. Agace rero kanyuma ikipe y'ingabo yari yagabanyije imbaraga, gutyo bityo rero kiharirwa niyo mu Misiri. Umukino rero warangiye ikipe APR Basketball Club yatsinze ikipe Al Ittihad amanota 129 ku manota 90, yegukana umwanya wa gatatu muri BAL 2025. Iba rero ikipe ya mbere yo mu Rwanda ibikoze muri iri rushanwa kabisa, muri rushanwa niyo kipe ya mbere yo mu Rwanda ibikoze. Uyu mukino rero wasize amateka menshi kuri iyi kipe, kuri iyi kipe kabisa, kuko wabaye uwa mbere kabisa ikipe itsinze, nibwo bwa mbere byabaye ari ubwa mbere kabisa ikipe itsinze ku manota menshi mu mateka y'iri irushanwa. Ikindi kandi uwo bita Axel Mpayo yabaye umukinnyi wa mbere utsinze amanota 3 inshuro nyinshi mu mukino umwe, kuko yabikoze inshuro 10, bivuze ngo yakoze amanota 30 ashota 3, inshuro 10 kabisa. Ni nawo rero mukino kandi watsinzwemo amanota 3 menshi kuva iri rushanwa ryatangira kubaho rya BAL. Umukino rero wa nyuma uzahuza uri buze guhuza ikipe ya Petro Athletic de Rwanda yo muri Angola ndetse na Al Ahly Tripoli yo muri Libya ejo ku cyumweru ku isaha y'isa moya kabisa, isaha y'isa moya
sorry ku isaha y'isa munani, sorry ku isaha y'isa munani, ubundi ibintu bizaba ari ibicika kabisa, ibintu bizaba bimeze neza neza cyane kabisa. Ubwo rero banyarwanda banyarwandakazi, ndakeka ntacyo mbakinze, ahubwo ibindi byose tuze gusubira mu biganiro biri imbere. Hari amakuru menshi mu Mavubi kabisa, harimo amakuru menshi mu Mavubi, harimo amakuru menshi cyane, kuko dufite transferi za Bamuhire Keve wamaze kwerekeza mu kipe ya Jamos. Murabizi umukinnyi wese w'Amavubi aho amakuru yose amuvugwaho tuba tugomba kuba twagenda tuyavuga kabisa. Uwo bita Matisse Tarini, umusore w'umunyarwanda kabisa, ubu ngubu uri gukina ikipe yitwa Zoute Wargame, ubu ngubu rwose ameze neza cyane. Ubwo rero baje ko ari mu bakinnyi bagomba kuba kabisa bifashishwa n'iyi kipe muri pre-season, umusore uzamutse avanywe mu kipe y'abatoya. Ibyo byose rero ndetse n'andi makuru yose menshi avugwa mu Mavubi turi buze kuza kuyagarukaho mu masaha ari imbere. Ubwo rero kora subscribe nutarayikora, nawe umaze gukora subscribe wibuke ko ugomba gukora kuri like, comment, ubundi tuze kubona mu biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.